Kum na perlang perok, sa sisian pan ngapedeng so bhai phi, syagani ke channel jonga khasi terka. Da mentas ngi nya sherna da uni jingbam, ubabang bha bad upatei bha yangi. Sedi shwa uni u jira shteng shamoy, ay ni samkan ka baphi bamsat mo, ay rinsun ay khambon mo, ka depend kat no quantity e finshat, te uni u shana budam badang im, ngai ar shamoy bahe. Te sa shurus kumto, hadu bakandala akela rong kani uni u rinsun berutu shana budam. Bet hadu dalang kumni. Te ngit mentang nyepin peja anak shwai kani, tingin sa ya grind no de pila ban shudung ro. Ta shwa pendung ai shwai uni undhania, sa ai sakamlu kandian, bet ngaklam grind bahar nga shulbo rom tu da fidung ro shudung kumni hi. Uni pada udah sabudana ubang ngalap pedem na dumin min, te nga ai lang uni pan arteli. Te lada fipindon kam kambun tapi laban ai pan ru kambun, lada lang tu pada sa ai kamlu kandian, sa ai tu masalah bingila ada pun ready ashamai bahe. Te sa khle bha khle kumba khle ata ba itu. Kani kala long dimenta pada ngin sim kani ka butter paper ngin siang ni wat sim ka plastik mo sim beda ka butter paper baik kumni ni dipin pendon kam artli tingin saya terlihat jai kumni kumba syadu atam tu dipin le suki kumni tika tawa ngala ada pen kulit lupa tekan dala long pai kumni suweng na tu ka bandalor tu ka butter paper sepej mo kumnungan le sa shuru thapare kumtu adep saweng no kumni jai do ulai tu mlele ra sa shu le kumni mo pini shwa siliang dara dem nang tu bade sa ai phila ban ai ka ghi na makhan ne ka peniang rokat ba pi pendan kam temen nai pendan kam da ka peniang bam da pi pendan kam da kam peniang bam da pi hab ban kruit shwa kam peniang bam sa ai kani gala i siliang tinggal apen pai te pi de pen pai spang tu tamba da ka long jam nai pat pen kani kala long tinginya sai no tinginya bam lang bar katu kacet ni ka bangila de tlian ka best bad bam lang bar ka dhai le kani ka jing bam am dangi bam ka long pentingan bhai ka kpo jingi ngathrai flayo jing mentohi perlak khoblish bon ba filai pe kani ka video so bha like subscribe but share